Hajde da vam olakšam izradu zadataka sa glasovnim promenama. Zašto se đaci često muče kada treba da odrede glasovne promene u nekoj reči? Prvo, vrlo često zaborave da poštuju korake, odnosno da poštuju neku proceduru. Evo moram da vam dam primjer iz svakodnevnog života. Znači šta god da hoćete da uradite, morate da uradite neke postupke. Ako ja hoću da izađem iz ove prostorije, prvo moram da ustanem sa stolice, da dođem do vrata, da otvorim vrata, da izađem. Da li mogu nešto preko reda? Ne mogu. Ako hoću da pijem vode, moram da odem, da uzmem čašu, da napunim vodu i onda da popijem. Sve radnje koje radimo, moramo da poštujemo korake, zna se šta radimo prvo, šta drugo, šta treće. Isto vam je sa izradom bilo kojeg zadatka, zašto bi bilo drugčije? Isto je i sa glasovnim promenama. Ja ću vam danas pokazati na primjeru imenice zadaci. Prvo kada dobijete reč u kojoj treba da odredite glasovne promene, prvo se pitajte šta u toj reči znate. Evo, u vezi sa rečju zadaci mi znamo da je to imenica i odmah uočavamo da se ova imenica nalazi u množini. Mi ćemo je staviti sada u jedninu, zadatak. Odnosno, to je njena osnova, zadatak. Na osnovu zadatak dodat ćemo nastavak za množinu. Sada bi ovde često đaci rekli nastavak je cilj. Hajde da pogledamo samo primjer ormar. Da biste dobili množinu, imenice ormar, koji nastavak dodajete? I. Isto je i sa svim ostalim imenicama muškog roda, sa većinom ostalih imenica muškog roda. Zadatak, dodajemo nastavak i. Ja bih sebi ovde odmah stavila uzvičnik da pazim, da znam da nije cilj, nego je nastavak i. Dobijamo reč zadataki, znači od zadataki smo pošli. Reč od koje smo pošli poredimo sa rečju koju treba da dobijemo. I hajde da uporedimo da vidimo koje su razlike. Z, a, d, a. O, gde sam stigla? Evo, gore nema t. Podlačim t, tu će se nešto dogoditi. Nema ni a, podlačim a. Nema ni c, nema ni k, podlačim k. Evo da vas naučim sada. Koliko ste ovih linijica podvukli, toliko imate glasovnih promjena. 1, 2, 3. U ovoj reči imat ćete 3 glasovne promjene. To vam je prvi način, prvi korak da neku glasovnu promjenu ne preskočite. Obavezno prvo ovaj postupak. Sada, šta uočavate? Pogledajte sada kada ste ovako postavili reč, zadataki. Nude vam se same glasovne promene. Koja se prva pokazala? Pa prvo se pokazalo ovo a. Kada se u nekim oblicima reči pojavljaju, u nekim gubi, mi znamo da se govori o glasovnoj promeni nepostojano a. Evo je. Pažljivo. Nepostojano a. Neće se prihvatiti ako napišete nepostojeće a ili nepostojno ili bilo kako drugčije. Mora nepostojano a. Našli smo prvo glasovnu promjenu, pogledajte da je lako. Idemo drugu. Sada nam reč glasi zadatki. Zadatki. Ajde da pogledamo gore. Ovde će nam sada biti t i k, još nismo rešili. I ovde će nam se upaliti lampica. Kada se zadnjonevčani suglasnici k, g i h nađu ispred samoglasnika i, zamenit će se zubnim suglasnicima c, z, s, oni su sibilanti. C, z i s, pošto su oni tako šušte kada ih izgovaramo sibilanti, glasovna promjena je sibilarizacija. Pogledajte, pronašli smo i drugu glasovnu promjenu. Ovde smo vidjeli da ima 3, još samo nam je jedna ostala. Dobijamo reč zadatci. Da li može ovako da ostane?
ne može da ostane zadatci zato što je teško za izgovor. Drugo, glas C se dobija kada se, on je sliveni glas. Šta to znači? To znači, bukvalno TS se sliju u jedan. Evo, proverite na primjeru. Kada biste brzo izgovorili pridem, bratski. Sad to spojite, brzo izgovorite. Evo ja ću brzo. Bratski. Šta ste čuli? Čuli ste C. C je sliveni glas afrikata koji nastaje od suglasnika T i S. Kada se oni brzo izgovore, dobijemo C. Zato ćemo T ispred C ovdje u nastavku izgubiti. Kada se ono izgubi, da bi se olakšao izgovor, dobijamo i treću glasovnu promjenu. To je gubljenje suglasnika. Gubljenje suglasnika. Evo, kada radite ovako postupno, ne možete da pogrešite, uvek uradite tačno. Tačno znate od čega treba da počnete, znate nastavak, znate koliko je glasovnih promjena, rešavate jednu po jednu, onu koju prvo uočite, rešavate redom i dobijete tačan zadatak. Eto. Lako je, jel da? U nekom sljedećem videu ćemo snimiti i za neke druge glasovne promjene, a vi možete da komentarišete da li vam je ovaj postupak olakšao izradu zadatka i da li vam je bilo korisno. Eto, lako je, jel da? Možete pratiti i moj Instagram profil Saška Srpski CV i tamo imate kratke videe koji objašnjavaju mnoge lekcije za prijemne i završne ispite. Inače ovako ako imamo dileme u govoru. Pozdravljam vas!